me bacho near me kai sanity say you say Amansia Central Police Command ache 40-year-old serial caller Joseph Amoa say one nam say by election mra ho no nimpa bo no say wungu na by election mra no cry onyene edinka metia na market na assembly na men perfect maybe hun komo ewo radio so na statement said you see the motia no ya interest minimu ya ebia no bi kura akoka no bi foforo de tell say me ma yanche no me mo mama police for I invite no enam asem a oka ye no enti police invite no when ni be 2 hours crowd no am taking the statement no call na ohene the ecosystem no I was say enipa ye fi ehun shi pa eye no krese yakoba elections yakukuma wu yako asino yeah no kwa ni by elections ayaye but you say by elections bi ebeba no ada say MP no bibinti te say di si wasino no court to say on fa na kunya ne to kuma wu MP no wi ono na say bi nyame to ne safre no enti sa no ma wo mu ne bitina ma by elections aba ye din kan me tia se see a mini criminal case bia enti court ntumi ka say maintenance ena me nkodi hu komo ba bi say me resign na ma seat na vacant enti the other option aka ne say ene say ekoba se nyame to nsa frani a ana say onipa bi eye me boni a ansa na etuna ba by election isa na tie mini a enti okra na kire say enzenu nyina no oro de o presenka nyame nto nsamfrɛ o stand empire obo no see me by election na ye by elections a me ni criminal record me be me resign dia kan say ewu betumi aba enti ewu ba dia ene na be by election honorable na wadaruma o Odorobri we am rasebedwani wo ho over 20 years dia na mema onkrofo be presenka ye me by election wo ho adwuma a wo so ye ma wo na wo nye ma wo mo ana ginia asem no ye tene say abrante na wo kan asem no penyina menene call contest 2020 no aye lawyer me aha kura wonne ne kona krana lawyer me nipa na kura wonne ne kona krana what must say ina wa pa kontin say we pray for by election here e kan say radio yi obwase so bi ko kan bi o hosa and they just obwase nkunju ni ho what bi ko kan bi obwase but the day free ban no eno na ma me na take that action say man fi ya e bia na mididi agura na obi e de menkwa e di aguro senka ekikaki tensa senko for tenibia kami ni achiri kami ma police invite no so we say be menye odoto bi menye obi abone adwuma me ye no miguso a me ye enye obi a de open and nsaka impuntu de bia no ihia de foforo obo odoto bia ba bia ye nkani asem na ewo ni ba bia eduro ba bia school sem ba bia na ewo ni ba bia eduro sisia isu asem ya resabia ihu binadie obia obeko obia no hu se de no masi akonanim de aha ya de sisi ya me ti ha sisi a me nje eya akwan ai wo do to bi se de no so kra no nyese ya jagu dwumadie pi na ekoso ya kwan no ya bibia ma contractors na free site o mo se aban nya pi o moka enti se bi pedia sa e de biem ina boni be na makoyi obi a sebi je ka se me ba election enti be bi free ba no eno ni ade a me eye mi hu a me ma police yi ba che se omra me chechi mu because the branch na nkasa no eye be 3 years ago 2020 no o mobilize boys bi ene entity bi akwasi ye kuburu midua amo de synapse ne no se election crime ni kwa se to me
na nyame adom da ho tia nti fa ni fa no asa ba radio so no the cafe wo ni de wo hwase by elections ba Odorobri emi kwa se metia ho sa akwa. Okay, Honorable Emmanuel Agosija Mfibeda say ya quick one na me no mo ndi komo akwenta by election dey say ye woni ma bebre nam so de ba say MP ebia se bi wafiri mu ana MP kura se o medi bia ye mi bi mabre ana bia MP se ana across the carpet wafiri na manyoko no de ne ba se de for me na MP ka say onye yi o mo pam ne free parliament ba bre ni nti o man ko e by election onti ebia na wo say wa bre it won't mean ko bionti ebia yenko by election ana say wa cross carpet ebia free MPP akwa ndisi so we kabonini yaw na ono no say nipa na ono ne corporate 2020 no ne AD camp ene sa Joseph Amoano ena Joseph Amoano so wabru ni nua wo asieye pen ho de ne wo de akwa enti ebetima ba say Joseph Amoano e ka we no na bia there is something under his sleeve so better will be crack obonutuo okay no krani no eti on the criminal side no police friend no question no okay obo ase maami bi o so obo mpaye sa kwasi kwa atingu no yes kwasi kwa atin busuafo penache no hey hwe barakota by election ya de papa. It is part of our politics. It is part of democracy. Yeah, but Odorobri for the sake of the development of the constituency. Then there be the MP no also on cast who resign. And on cast who free ho. Or no tell me say anopekura me kan me say na kwan ye. Oh yes. And our dear che. Yes. Utie no say akwan no kra no de ha no pa ne akwan. Then no kro gugu so contract free site ne ade. MP agitum onye kwan. Unsi factory, unsi school, unsi your friends say hospital my but what you do is you lobby ukokasa. Etina ye to Ghana. Yes, also lobby ukasa MP. Uko to ababa MP also MP and nudru jomo. Nudru jomo ni kasa. And ebio so no aso ye little resourceful. Yes. Na mo ye bia MP on your resourceful na. Eno na last time make no yaw. Your Ghana phobia ometi di oman ho ache kwenta Ghana phobia pa brabo mo boye nyina no mo life nyina Ghana na yo yo aye mi yo ye kase ye list aho ye wo Ghana mpanifo free amampani ni MP ni ministers a oman na hye mo yes oba manyosem mu enso wo ade bia oman ya mo oman no yes sani oman na sia ye omu ye nkasa na nkomo we so ka wo sanki Kenya ne so man ya yi. Ye kase ye bobo ye mpon. MPs ne dia konta ye ka krom se ye gitum omo nya kwan, omo nsi hospital, nsi factory. But you lobby eti same ye Emmanuel akwase gemfi ye de makwan ama contractor. A contractor na free site. O se me ko contractor no ko bisan se adan and we free site. Okay, come de no recently. Yes, anya no omo ma pam contractor na free ho no mo a. Contractor na kwa ho ye. Yes. One Kofi Job. Bonjure. So okodwi kronum na amana kotoko na kroma no bia ko prepare na mrewafo akoto amenem osiu no yes odi ne ko court pepepe na honorable chairman samoba mu ayi upper room 40 upper assemblies of God upper room 40 omo ye dey omo call it truce oje ne 1 billion yes and ono so de almost 50,000 ka ho onim de esi ye okọ obonwure no obodwa efie bia obi apira wo mu no na that day na nwumre no omo ye de se bonwure boys ni guest senior course okro omo ye de they all say onya 5,000 they onya 2,000 or the obi hospital bills yes okokro mo tia efie bia o akotanti na constituency adeti anopa bonwure hima tutu ne ntoma one na hima fo eba ne fie be danase Monday na Kofi Job the machines drew bonwire wakoye a omudwi kwan no so a minhu the latest but or the video ko ha or ye adwuma the MP stood for his people yes 81 is also so because or your deputy minister there are a lot of deputy ministers or MPs virtually nil say because your deputy minister it is expected to say edu kakra yes omampani ma minister say kobwa because your minister dodo de wo adwuma ho allowance eti wo I sanso
AstroTurf no say wo Bantama dey say AstroTurf ko kan to ko ye de bebo say ye 9 ba ko culture center ho ba bi e ko ball no ba bi e wo ye kwan hu ye ai Kokwase no Kokwase ena ba ko so ba bi ye ko ball yi busen na ura ho no e miensa miensa da bi 9 ena Lebanon Club culture center ho no wo de be ka Kokwase de no ho amienu yes na third one e ko ball no ena ba ko su bi se tokrom ho Kwabere adani buba ba ko bi si o ma dwi so adani boy junction ne so esi kwan no ho nsuo anye medo ntwe so aya 3 ni AD camp remember your signal say constituency executive secretary yo MPs ni bi pa juma nswani akota yo MPs ni bi wo so a omonye deputy ministers enye but omo ye juma omo sa so omo ye chairman of committees e wo parliament omo odu ba ko ye ne enura wo ni di nkomo ofie ha sei no ahafo no Johnson Kwaku Adu wo ye education committee chairman wo de keni kwan se wo constituency wo school dan e so pa school dan ho ye fi because you catch minister anya bibia mawa wo so won pass ne allocation to the ministry committee chairman ade na onye ma akwasi jamfi ye minerals committee chairman come on kwasi jamfi Odorobri minerals committee chairman omo ba be doctors judges no so on a lady MPs ne ba e be kasa ma wo mu it what do you do also you so position oye committee chairman oni omo nyina ye pe katra abujira po se wanye we ya mawa amaye we one freelance you lobby that is the job of an MP energy deputy energy minister Fija Kwabere why energy minister for 6 years deputy energy minister why lands and minerals resources minister Benito for 6 years ogro for sukan sika kwa dey so ni 1 year sika dey be 6 months na nu ya so no be deputy minister no so ko gina hol ka brofu bia o ka brofu ni we na Ghana sika wu nyini so woni mu aye ka kire stika sa asem no kan na manfo dwane pa eni se BCBO stika wu nyini o ma speech na word bi untimi nka no wa spell word na ma omo say omo ya say don't worry I can't mention it because I'm from Kumasi ka jo say Kumasi for ntebrofo wan ka jo say sa word no Kumasi for ntimi nka fa sa word na wo wantima nka ne mere ebre ma me no odwomo be so omo enkwala no kra wo ayi new mission no near they so mo pronounce here e bia wo na sabi menka se wa bon but that thing was so bad that thing was so bad na me se menka ho sabi be tom but enisa stika jam baby yes ade biu it's a big indictment of the people of Kumasi say don't worry I'm from Kumasi na yes enter bro when it's coming from you it means it is an acceptance yes who told you member of parliament ewo na on ade ba ko ye Kumasi sikafo nyina wo na odi omo so asempi yes it is so uko jina ko kasa asemu ya ba bia Kumasi sikafo ne big men atitrete wo na yo mo MP is so jina ko kai say how can you say I'm from Kumasi so don't worry if I'm not able to pronounce it it's okay wo na ante brofo ka kire say wo ante brofo ne empe ni papa o te brofo enko jina constituency nanam no nko di deputy minister no nko ma speech papa mayen stika unyini all right